thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chipai ka buk chewa du sakna sang ber kalan bok chewani ole tun chu ma chuan pu hriata chhangte in tun nge tu chu nge hnawt chuak tang le ti thu pui hmanga thu zia ka hi kan ngai thladon ania lengvak official channel aron react na ani bera engponi se he thu hi mimal taka hanin huat nang chi kha ning ka hrelowa ram mangai na thin lung kan pudan te alo in chen lowa amai ro chu ram mangai na vek tho ani wangin kan channel chuan chiar tha kan tia karon chiar don ani tunai lo ngai kha ang lengvak official video hi uluk takin kalo ngai kha tunge ni ka hre lowa sual hi an huat mel ngat ngat khopa ki kom chung chuan hongzeli somli khesi re don lo zuhan ti ve ngat ngama afa komang reng kan ti don nge a chapo vere khop mai kan ti jok don chapo tur hian engte vak ni bik angai lo engponi se sual ho 100% tur chuan 300% ni masak phot angai karinga lengvak official hian heroin drugs le poisa diklo takamu illegal money chu a ho vengat ngat khop mai sual dang dangte a ho kim bia yamo kaselo engponi se 300% trafam kim bik lo maila ke anga raksi drugs le sum diklo illegal income hi chu zo fate zinga ke aya over antam karing bik lo a ho ber tu nero chu katong pong ha ungot bik lo na ke ma hian ka konfi vero khop mai ma se kan din thar ueme hruai tu ti aya fer zok veng chunga hosa zok te tran puina reng reng lodon sakma a he poisa hi khoi changai mu nge sum mu na diklo changa I mu ani chuan naya zero po kan pom du lo top mai in soi fiama support te tia lo zot fiama support zel mizorama no dawala hian OMMO NGE shim ngoite ko san sang sanga po hian kanom meu angemo chile ui chawzia puwa tlan chia a chan che zo lo bo ve lui ringot kan ni palange amizo christian lo don te ania a thushima india ko le tui mizo diktak mizoram ko le tui tu po mai hi anma ni chena tur in dan dik khapa an sakemo nei atanga no chuadan hi aum chi emonile misual turu buru berponi se india citizen ani phot chuan fundamental rights kan tiang chile Kovel puma mishing anga universal human rights kanti right to life, freedom from torture, the right to equal treatment before the law, right to a fair trial ang chite chusak theina hi changrual engang maila kan nei ngot lo dan kal sual chu dan kal buka hem emo lozim tot vengot thei ani don si lo true wrongs do not make right ti ani si dan lo zonga chanrual hengot po hian misual rol kanin siam ngot palange engtin nge kan ti ta kang social ostracism anti mai khotlang society endon thin shik kom du lo teltir ve phal lo zigle physical zone ni lo ang chi hi india dana offense til solangai ani shan lova set over hle lo chuan entinan kanbula anron thut vedone mopoa engma soi set lawa kan lo tho san dai te min biak po kan chan tha du lo tlat te tha emo sumle pa emo kan pol emo veng thil tia anron tho vedon po smart taka kan lo phal sak lawang chi te hi mizo jinga chuan khotlang tan ramle namtana thil sual ti nge ya loco tin a proof le convict to hote ti sim tir dan traber ani mail lo nim nei lo kan thil ti in khom na thlenga tel velo artal dan chitam takom formula hi ati chi ber mail tlat loco ta trial chunga re ukil thiam ten an saikol koi re lutuk dananga shemna ane butuk kan tile zel ni point sarkara thunei tu tele code lama thleng po in social pressure peaceful and legitimate means ribut but lo dewa ti sa intinat saklam ni lo anin le lo an chung te vo trespassing of privacy damaging personal property zone ni lowin ti dana treu mai engponi se kan du dan ni lo danang zoka inzim tot in shem zong in mai lang u ni lo chuan mexico philippines te angin gang ora kan lut thut thei tu te tan po chale ha thial na ani mai
sual chitin reng do na tial bokang u sual do win ti sen chu kopin kan na tang lo mai theiania ole khami chin zong kha puhriata ronzia chu anita comment section a hian kan ngai thla ta na thatak tak a oma chu kan chia chuak le anga tunai longai thlang o lal mangaya hian aveng mi puite an thin rim lak lo ve aniange tun din huna chuan ke ka thiam tho mai hun an kal zelanga engti zongin nge thil ain herdon hriat a har ka ti rontia hetina hian vial chuna tlau hian digna chanvo kan ne nalai hi apoimo Hriata khan anin mun kha dan dik taka apoi sa thiang hlim le thiang hlim lo chu thusan an leile sak ani miau chuan an ta ani kum khuwa to a tu ma in lo chu tir theina dan kan nei ngot lo mai thei chuti rualin mana tang to a thil lo thleng fo to abikin mei thai ju zuate khotlangin an venga tanga an hnawt chhuak na sa nem lutuk bik hi azialo khop mai Henry Kes chungchanga an veng hruai tu ten hnawt chhuak chungchanga dingna chanvo an nei wangin kan hnawt chhuak ngot theilo an ti de kha adik lutuk ma se hetiang zel hian mun tina po ti ve se tu ten emo zu an zuar ni emo drugs an zuar ni emo po ni se hnawt chhuak ngot bik lo sela danangin police te hena report mai se zela tanga an ron chhuak nuwa an lati le ni point atu zat report le mai sela tu te emo an hnawt chhuak ngam laya tu te emo an tlon lutuk lai hi mi puite mu mo lian ber pakhat ani in ka hria he voice record a po hian victim te chung thlawang hauna thu tam hleya hi apoine za thlak hle puhriata soyang khotlang ensan ni khi an hlat mel ema chuan an nun asiam thalo mai anga han za viau na tur an nei lem lo bokang chu tak chu din tharweng hroi tu te hian an hnawt chuak theilo ni poin hoisen takle lem chan nan chau ni lo a tak taka khotlanga an ensan thei emo ngam hun huna zoi in mi pui ril runa chu adamin karing atiani lal chana hian hi chu mi pui tam ngai dan ve thawani ma se kan soingam lo zali somli chanamo min titlat mabru hrim hi kei chu ka support ngai lo a thatna soidon tral chuan thatna lai chu soitur tam don ma se mabru la chuan laina draw ve theitlat lo lai hi apoi balance reason le logic omlo thinrim na wanga lo chuakani wangin tumlo dewin thil poizo ka thleng thei tin entinan mi pakhat kha thiam taka la thiam lo apu rongli accuse lo ni ta se legal proceedings pakhat ma kalmain mi puin chil hlum ta se anu da ka loka thil sual tu dik tak real culprit kha muchole ta se apoi turang chu apoi vekto atop nan sual hotur chuan thatfam ki mangai ti khi chu adik hlel dewin ka hria sual le tha hi define har khopa ate na 100% pe ki chu shilfia ngaina omlo ani maruata ft hian ei rulang sar le ruihlawa wanga hausa thut le sumla luna nar hria lo hausa thut te hi ko san pol sang te hian thunun ngam se tuna hian mizoram chu anuamang aron ti boka gasan benedetta hian sar hi kalo zot teang che mi hausa deu te chu dim tur mir theideu te ro no chu mi tur ti nem miniang ano dio viral ngai thak chuan lunga oi me ulo digna du chuan inang tlang vekin ni se kan du mi puin mi hausa chung kwa no chu andu na kha dan po alo om reng ti kan riat phata ma se mir theian no chu lai khan khang ho no chu thei ngot lo na dan kha angoi tlat lai te hi riat thiam har khop mai mak ve tak chuani tu mai po hian thu tak in posa ma se tu te ma hi rin top chi alo ni lawani hi lau zong te kan lo nei ve furlom sia aron tiani trakhop mai amoi hian lengvak official soyom zia ka chu he thil hong zali somli chungchang hian akha tok talin achanila hian mun aloin asoifo don tina ang ani mai lom ni chapo thil le ngai koi tur lam ni in alang lem lo tin kha voice record kha adikani chuan din thar khotlang emo oem hroi tu then khat kha antenom ema veng chu mi pitan chuan athinur thlak don e masin puhriat antia amoi po hi si zorema hian ron reacta keipo iron soyang hi lengvak official khan ron soi kangai thave e puhriat hian aman lo zo kanilo mo chuan puhriat voice record te kha ilongai thave em tia
John Wick bokhian amoi hi ron react le a thil hanlak koi vel hi ka pahriata specialist na lom chiko thi soipo alak koi ngar em kha aya upa pudua ati dan zong chu a thei ngil dai atia ole khati zong kha ni mai sila lengvak official channel hi ka NGE a ka mai ngai lova kami ngai san tak mai mi hoisin taknin ka ria a video te pokha ka enveka a tha ka ti mani a hoisin naka tin chuti rolin Hriata Chhangte po chane mangai a lengvak official hi amimal taka avahuat na ni lemin ka shelawa engpo chuni se thuma kan ne yang khan kan chane mai dan te ain chen lo ani maya chuwang chuan kan chane mai na hi ram mangai na fek ni zel se kati tak zetani ole clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te milo talan sak theu tur chewin in khongai na karon nge ne